Kaya fazil. During matang asida Namyaa skincare gi oiba hair removal cream amadi removal cream loraga aikoina waxing serum serum gi matang da ai haijam gi ko asiga kashum ikai ningai leite haidi aikoina irritation oiba oirudeine adoga mayam asigi kai kanaba do habado asi use to ai da kai kanaba phangani adogi kam jamna useful oi habado ai shamak te use to raga si yenghalage Ma'am, asisi kayo haibada Namyaa gi hair removal cream amadi Namyaa gi snooting claiming after wax serum oiduni asine koida kai kana hali haibada koina shamje ko thokpa matamda pain free oigani adwegi dark patches gumba su le hello kai ngari chemical yaubani na ko pochoi se asise non chemical free oiduni aduna dark patches le hello khoi gi skin da ko ever hair removal cream se han ba lawdoine na kai oily haibada aikoigi dark patches to lokthokpa tanata skin nourishing oily ko India gi ahanba free chemical product haidi hair removal cream oiduni asina aikoida itching amadi irritation amadi rashes gumba kaishum le hello aikoigi ikai khumna na hairugadi image areas gumba da ju season abayagani aduigi khong khut ta su lo season abayagani Ma'am, assist Taylor ga hajik ekoi 5 minute lom thamdoine kaiguna ide haidi ekoi gi unwanted oiba hair do kokina bagi tamakta adona ma'am 5 minute thamminar ko to hajik minute manga sa thamlore ma'am ado hajik result se phangbra phangdra yingsi ko haidi ekoi gi kok drinks edi sham se emne su yam haude ba ko adu su ma'am da sum haidi ahobu mi leina ko adu gi tamakta ai yeng hanjarake Asina ko aikoigi unwanted hair remove tawani aduigi bikini lines aduigi armpits aduigi underarm and facial areas isune ko like chin gumba upper and lower lip ta koi sham hauba mi leidana ko adusu remove ohengane aduigi mayam na munna yengo ba aigi sisu dum loi yam haudu now you can see the result of mine haidi khatang horamba du loi mood khare ba yise ko loi ko khare namu serum oiduni wax serum oiduni ma'am asi se ilai na ikhoina tai doini hajiki khina mafam duda yengbiu aigi result se good result oina phangbire haidi aina kokthat pamphom do ore adoga ma'am product se pambiragadi ai description da link hapchar mage ma'am Tantanan, mayam video se how do matang asida ai kuraki product katang ucharam ge mayam adoigi festival season gi aina opsular yamna phajai haiba ai ne bag se thakre haiba paman gi na ko do mayam asi kurak tagi pibirak pani asita sunate amadi aina pumandana sum mandore ba ko ayo phajaba gi ne ba ko ado mayam da sum ucharage yeng quality si su yengo mayam haidi aina yumda purak paga khoi angang sina piu haina lora ba ekdam ado ai pidi pithoi adoga mayam ama sinamu asiga ore adogi mayam full on tabiu boko aigi kaino se hai ai ngang doi se ko kaino di am special offer oi dini festival season gi aina adoga mayam amana siga leire haidi pu boda ko am standard oi adogi quality gi haru gadi khupha Ma'am, hajiki production do uro matung da wasu tabiro kaino haibada kural na ko aigi YouTube subscriber ama Instagram family gi damak ko special offer ama PV da kaino di festival season ina ko hajikti adona aigi Instagram amadi YouTube family na aigi video se yengaga adegi aina siga tholi ba coupon card se use taraga di mayam na 2500 ki above the lairaga di ko haidi offer lak to se 500 off lak to ne ba ko adoga mayam na khangada ba masagi oina store shu hanjare mayam ai location do siga thokcha halamage ado mayam mitta yenga quality do phaba phadaba haibado yeng thoga leibina di faina adona mayam na visit to biro store du da aina location jo hapchara me adoga Ma'am, haidi ai asing ba haijari ko asing bo review ni bijari se ko quality se yam phai haiba de mi na pu ba da yam na haidi ai na ngasi puru ba da ko pam de haiba mata yaw ta haiba bag sing se yam harao yaw ko ai na su ado ma'am na chala ga su yeng biu ro adoga ma'am na kurak amadi kurak su support to biyo thank you focus to me Pabung kap kare. Pabung main video de yung ko. Pabung kapira.
Sila idawsu kapi. Bubok, kaya ba ay gabok na sila layre. Idawsu kapi. Pabungsu kapi, loy kapi. Thôi rồi có bậc thôi. Ngoài kìa. Đó, chị ra thế nào? Anh ấy ra thế nào rồi bà? 피해주라. 피해제 좀 얼레기를 해. 레이를 해. 아메로 풀어봐. 맞죠? 세모중간 pak. Lama no? Makuchop ka ni. Makuchop ka ni sila. 이런 거 있습니다. 짬뽕, 내 짬뽕. 맛빵 싫어요. 느끼야. Hmm? Mahara. 일로 엄마 그냥 하시지. 내가 나 이거 열인데. Ulam ni kayo, lalo ko sa sarap ka ba ba ay 잘했어. Ano ang mo niya? 짝사다 미래 나쁘고 그러네. 짝사다 미래 나쁘고. 아이고. 나도 바로 짝사대. 아 비좀. Kainagi mama keba hauzare. Fazare ko. Himasa fazare ko. Yo ta dore. Kaya mama na hen dore. Adigi. Siga kaina na kanna ril semsyong. Mata luhung bagiga kayong ganda ba yung sa. Ante makeup na lore ba ko hazit yung harauzari ne. Yingo kaina sa fazabi. Zo. Dolorega kainagi inamsi akoy mayamgi inamsi sekezari manama loi sem sab lore hidang se ha bor laitri to ise pabung hi toro Abong, hi toro. Fine toro. Good. Ay do haji. Kibaloy zere. Nasang isak utri do nagke do ba ine. Haji dress pudi set 3. Kibataloy. Kazada. Son ba hawale. Abolo siya. Abetsa, na inam sida hayo ba ko. Manasiru ba do? Ang kapibiro Nikki na sidonya yo. Kay nagi mama ayam pasajo yo. Kay na kay jaga. Kay na video ni. Kay pawi lo ang dai. Real sim ni ko pa. Charak pa. Kaping ba? Kaping kay dia. Kay dia. Kenapa ni? Pasari. Kenapa balik ke? Kainagi manamsi. Kalau dengo. Pasari namsi am. Kainamsi ga. Pasari kainamsi se. Ay sam kana tawdri samate ekhoi ni nela nana lingjen man phajadra ka sarda gine hi khat pije amme hi taro nargis hi taro wa khamu khubra je hi taro hi ai nem nem oi aga masa
loi seti zakrai Sena abegi mama. Mama hi toro. Sena akoigi inyang macha. Abe lumbro. Khatli jengo. Renbi mana jato lai na. Khatli ni jenga lai dai. Yaar kayo.
나쁜데 말 실로 와. 이렇게 되지. 손다. 나 어떻게 봐. Next. Sa pala ng gagawin
뭐 사라니까 Abe, salam dagi smile am tang phajan tawra. Fazore, abe. Ranbir ding man kanu ko abe. Siya ba sura ga. 그러니까 봐요. 열나 먹을까요? 나나요. Inyam sinang kau ya? Nào mà khóc bay lần là thế này nhé. Ai đi bay cái đúng, mà tấn bay ai đi. Ai đi, mấy lần thì đang Lâu rồi bạn, lâu rồi bạn. dầu cái thì phải lần thì dầu gì này. 난 무슨 소리? 이거 좀 넘어.